Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wih, itu teman-teman tuh ada ondel-ondel. Wih, ondel-ondel bajunya warnanya kuning. Wih, cakep banget nih ondel-ondel nih. Tuh lihat tuh teman-teman tuh. Wih, nih. Mantep nih ondel-ondelnya nih. Tuh bajunya warnanya kuning nih, dari Sanggar Bintang Sartika nih, lihat teman-teman. Nih tuh lihat tuh Bintang Sartika. Ini tuh cakep banget nih. Pokoknya tuh lihat tuh bibirnya. Wih, aja tuh. Wih, keren banget nih tuh. Antingnya juga tuh. Wih, mantep nih teman-teman nih. Lihat tuh teman-teman. Nih, wih, mahkotanya. Wah, keren. Rambutnya ya warna-warni teman-teman tuh. Cakep banget warna-warni teman-teman. Wih, teman-teman tuh. Nih bajunya keren. Nih teman-teman ini lagi pada main dengan ronda tuh. Itu tuh seru banget kan tuh. Tuh teman-teman tuh kita teman-teman. Nah ini yang cowoknya nih. Nih teman-teman nih tuh. Wih, tuh teman-teman nih cowoknya. Tuh kan mukanya cakep aja. Ini mahkotanya nih. Wih, mewah banget. Rambutnya sama nih, warna-warni nih teman-teman nih tuh. Wih, keren. Tuh, ini juga nih lagi dimainin teman-teman sama teman-teman nih tuh, lagi main. Ini juga warnanya kuning nih. Tuh, cakep banget kan? Wih. Mantap. Tuh lihat tuh. Tuh, Makasih udah nonton video Jidat AM Betawi.